Kublai phi baro nakadon Bosco Media Network, Iwan Rasha phi ki KHUBOR NIAM ke jela jangka tayo bakadu jau benai Nailar ar hajar ar pulai. Kimar ki bakong san Shillong. Ya kendo kino yalam Katolik berkibor ka koit ke kia ke jela. Ka seminar samla jakram halor ki shipau hukum. Lung mensiem ki samla Katolik ka Youth Fest kyang. Ban lauk so uso blai na ki kena kentai. Tomantang ini apa ki KHUBOR ki bakamnya. Kinong yalam ka balang Katolik na East Khasi Hills bat Ribhoi District. Kiraya kendu iki bor ba penyai ya katenat penroy ya kuat ka kia habiang ki hall parish cathedral lajum kra. Bania mirjingmut halor ki kam penroy bat kentiu ya kuat ka kia jang ki pat ba ha ka jela. Hagani ka jinga lang ladan lang Most Reverend Archbishop Victor Lingdo, Shillong Archdiocese, Kokong R.M. Kurba, Deputy Commissioner, East Khasi Hills, Dr. R. Alia, Director of Health Services, Dr. E.L. Kharmuti, District Medical and Health Officer, Dr. V. Lalu, Ortho Specialist, Barki Padar na East Khasi bat Ribhoi District. Kokong Kurba kalabatai hakani ka jinga lang, halor ki pang ki bayadei bat ka jingjalan rata ki longkme, ka jingjalan rata ki khulung khana, ka jingduna ha ka jingyap ki khulung, kilong kami badang kadang pun barbon ki pang ki bayade berkakwat ka kia kilar kilenti banyada na ki jingpang babon jat jong kani ka juk ka doktor ka kong E.L. Kharmuti kala bataya ki pang ki bayade ber kilar kilenti banyarap ki kilong kami ki badang kadang pun kitika yada ya ki khulung khana ban penslor ki kilong kami ban kha khon ha ki hospital bat ki we de ki pang. Hakani ka jinga lang lapan pau bakalong kapadon kam hadu kata yakinong penyat balang panesno akti lang hakini ki kam yada yaki jingim bat yaka kwat ka khia jongki pat nong sangshnong. Kani ka jinga mur jingmut kalalong ka basaiso baro arliang kila menjur bantre da ka we ka buit ka we ka bor na ka banta ka kwat ka khia ka bha ka miat jongki pat ba ka jela. 6 and the world in 29. This is the source from the NHFS4. Mothers avail the antenatal care for only 53.2% in comparison to Kerala 61.2%. Then institutional deliveries in the state are at a very low level of 51.2%. Shongshit bat shat kemen ke seng samla Catholic Sub-District Jakram kabahab hapo parish nativity mau kerwat haka seminar shisin shisnam kabala penlong habalang shnong rangmau nadu ka arpusan tarik Nailar hadu ka arpuh nyau tarik Nailar. Haka jingalam jung samla dressing nong seat president berkasamla Artrishas Yong secretary kila penlong ke kaneka jing kendu lang seminar ki khon samla shisin shisnam jo kaneka sub-district Jakram. Haka ju kapor haka ni kalumpung ki khon samla kila rakheru ya ka jubilee jung Reverend Padar Rista Sebastian Malnyang administrator ka Shillong Archdiocese ubalawan ban hikai berbataya ki samla halor kapang ki shipau hukum. Lawan ai jingkran ru dai Dr. D Yau Pnyau MBBS medical officer jong karong thong PHC halor kapang ka shong kha khna ka khta ya ka jingkot ka kemi bat ikhon. Lapan kod eka seminar da kamas bakhot da Reverend Padar Rista Sebastian Malnyang rengkat Reverend Padar Alphonsus Walang parish priest mau kerwat. Hadirin kamas bakhot lapan long gejingalang ais ngobha yaki arngut kinongkit kam jaga seng usamla one box yong pat samla Artrishas yong.
Kajoi Diocese Catholic Youth Movement JDCYM kalapan long ya kalumpong ya kendu lang jong ki khon samla Youth Fest na barok ki parish jong kani ka Jalan Niam ha Holy Cross Parish Umkyang East Jante Hills District ha ka arpuh Rio bat arpuh nyau tarik Nailar ka bawan ra ya ka jing shit hem ben siem ka bakraw ha pedeng jong ki ka thong jong kani kalumpong kalong ban sngo thu janai ya ka ktien ublei ban wanra ka jing jan ha pedeng jongki ha ka imlang salang ban trelang ban wanra ya ka roi ka pa ha ka jing im shimet khun samla bar kum ki khun kristan ha ka balang bar ka jing shania teli telan ha unong pen em utra Jesu Kris ha ka jing em jongki ka paman kasni ha ka arpun riu tarik kasni sajan lapan long ya ka lumpung pen isap pen ipong ha ki rukom ba pher bala batai shapang ka jing shir kei jing udrok ban penjat ya ka jing em jong ubriu Hakasngi ublei la penderhem ya ka Youth Fest da ka mas bakhuat bat ka jing mani sakramen bala lam khmat de Reverend Padar Ibor Mitri Henry Lamare Hakasneng ka kraw upadar Ibor mi Henry Lamare ulakan tu kan pha me ki khon samla pan bo ya ka jing long baslur hakmat bat ka jing le ran shadien namar bun sien ki khon samla ki shlur haki wei de ki kam kat ba ha ka kam siem haki kam jo ka balang bat haki kam jo ka seng samla jong ki hi ki randien Ulapan kut daga baong, long ki baslur ban yarap, ban penshir rehem haki kam ki jam joga balang shnong, ki paris jong pi, bat ki kam joga diocese baro kawe. Lapan wa yaka Youth Fest daga ba penhiar khandau yaka lama joga seng, da u advisor ba kemen lang dahar. Nama bang atau Chris, Shillong Chris Kurplay Iyo jagas nam itu belum ta kaban ngante kabalang Tuhan. Kita tahu berjumpa Puyo Petrus. Kata pada Om Yesus, ngante kabalang Tuhan. Kita tahu berjumpa Puyo Petrus. Kata pada Om Yesus, macam pukul. Mana dah itu? Dan melin. Nes, dua kali kemas, pukul ini kesini. Jarap ini, yang lagi dari kesini nama merah. Ada yang mana? Kiwa kama Muhammad di Quran hari ini jikwa yang ini dapat mana Yesus ini Henry to bukan tanam ko ye jiba to ini melong Chris upun dari sarung no hari ini jadi soal liwane dan asnya tu kwa tu ini bara bola kisarong chade bola de chulu hakmat chulu bodo hagini ni kam chulu pe tang to ye kam jong sai khalo ra sarom tene de dam kani ke base tumpa pun tin de kam kalam bola ye jing sarom ni chade hawato ye kam ni sai khalo pure ko yune yalam ame kawan mon to benta wa e bentai I yo chi bentai nadu balang chno te yo mani ko chur no ngi ki kam chur le nadu ko yum ko san te tam ya dwai le saromi le khai wi man ko he yum no to dwai le tron ha Kaladon ka jingja ka bas ngau trem ha ka arpu pratare Nailar ka ba penkendit iki long yeng long sam jaki armut ki khana ki ba shong basa ha ka shnong jojwa bernihat ba kila kempang kensan hadu ba kimtip briosho ki ba yeng hasam kila kit marmar sha bernihat parish pan pha dwai bek suit yaki kani ka jingja kala leng shop ha ka te ka step ya ka we ka khana bala tip kerteng kum ka ban rek share ka khun swet bala ribat pan he pensan da umama jongka
Hakani ka step kan san ketika kena kam tip briu shu hakaba kalayo I hakarangai badon ka briu kabala khot khon ya ka. Markum ta kanika kena kala sedang ban kesat ban kertat hadu ba kam tip briu shu. Kita kishen ki peni bakani ka kena kalangat haki tersem jong su Ukraine. Umama jong ka ular ra ka wood sha parish bernihat ban pha duai kerpang hau Reverend Padar kemenlang nongrum hakaba ladon lang ki we bat kilingdo bat ki sestar hakate ka parish. Kilingdo bat ki reuniam kila duai kerpat hau trai kenrat uji sukres ban lot ban law ya kanika kena ni ki saite sai khom jong su Ukraine. Maria dep ki jing duai kanika kena kala tebriu bat kala sedang ban kran ban khana kumba julong bat kumbam shemjia ya ka. Ki jing duai jong kini ki breu jong ublai ki la lot la law ya ki saite sai khom jong niuk sot na kalong renyeng jong ka. Hakate ka ski ki bahyeng hasem ki la lam no ekani ka khana shala yeng da ka jing kemen bada ka jing aingu ya utrai kenrat uji sukres nong penim. Ubalas sengap bi ki jing u jing nam ban pelat ya kani ka khana na uksut Ukraine. Hadirin ka tu ka ni por haka ju hi ka sngi ka wei bat ka khana ba kerteng ka Lucila Kshar na Joshua bernihat hi kala kempang taro. Ya kani ka kena ru la lam marmar saparish bernihat ban pha duai haki lengdo hakani ka jaka. La penrung ya ka hayeng mane ba la penlong ya ki jing duai bakerpang bat kala yo jingkot hakani ka ju hi ka sngi. Ka jing kemen jing ba hayeng asam kala long ka ba kraw hakani ka sngi bat kila dam ngon ban ai ngu ya ublei trai kenrat u bala le ki kamba ban penkot ya kani ka kena. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Jesus, penkoi ke ban roy. Penkoi ko try kendak, penkoi hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lalu hakatang jong Jesus lalu hallelujah. Hakatang jong Jesus lalu hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus dekat bor je me. Penat Jesus dekat bor je me. Hallelujah. Try ang hero try. Hila ko ang menta. Ta hero try mo. To kino ki. Mungkin din. Yang suki. Boleh bi adap sebenarnya pi tiap biang. Jemput sini kawan. Jemput sini gimana? Ang hero try ang. Ang hero try. Hanap sendiri tak bakal ada. Kau jangan cerita pasal kawan buat apa jangan. Kebreu. Kui itu kita kebreu. Ter. Mendasing ala dua yang baju kus lair sengau. Pedon haka rengiu karngot jong jisu. Pemdere benting penye itu kita kebreu ir pemdere benting. Kawan kebreu pi ang. Ha? Kawan kampung ben. Lekun lajang lektet kawan tan. Kawan tan ben. Kali tep kun lajang. Ke PUI apa you? Ha? Pemire. Tak guna fiti balka litap. Ha? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus pan lalu ya kayu sila, Jesus pan lalu hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, Jesus pan lalu ya kayu sila, Jesus hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus pan lalu kayu sila, Jesus hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jisuan ong jam Jisuan. Ong jam chu Jisuan. Jisu 100 note jonga 100 note jonga Jisu 100 note jonga Jisu 100 note jonga hallelujah 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 ngiro yemego Jisu ngimane yemego Jisu ngi pendan borong yemego Jisu wan Jisu pendap yanga adu kli adu kejan naka jindon jome kublai shibun Jisu milapen ko janga Jisu aibor yanga haga kerteng jome Jisu aibor yanga haga kerteng jome Jisu pendap yanga daka jindon jome hallelujah hallelujah. Ka Sports Committee joka Nongstoin Diocese Catholic Youth Movement kalapen long ya ka 10th Albizuri Tournament haka arpon riu terigu Nailar hanong kasan parish. La play ka opening ceremony da UBDO mau Tharashan Block ba Walden Armasar rengkat ka jingadon lang jung Reverend Padar John Albert Rentatiang Parish Priest ka Reverend Sister Bernadette Sangriang bat kinongkit kam joka Nongstoin Diocese Catholic Youth Movement. Kisan tali ki zone bahab hapo ka Nongstoin Diocese kila shembenta habaro ki jingele kai da ka jingshong shed ba da ka man sem Yakob panra ka thong jingjop na ka banta la ka jong ka zone.
uba kharbotna ula penkut no ya ka program hakate kasni yat bet ka seminar jong kinong kam ka sub district umsning haka arpunyau tarik Nailar arhajar arpulai haka porman step arpunyau tarik Nailar hadian ka mas bakut la penlong ya ka seminar jong baro kinong kam baper ka sub district umsning nadu kilong kumilong kpa bat ki khun samla ki balai shimban talang haka ni ka seminar balaya lap bat batai do Reverend Padar Pius Shadap parish priest umsning haka jingkran kersiu Reverend Padar Pius Shadap ula kentu ya baro kinong kam bat kinong alam bagi day ban pentebet bat pulit testa ya ketien ublay kenang bakin tip ya kitenrai ningkong halade bat nangta kinla ban alam bat hikai syaki wepat ki para brio Jing boleh learning dalam banglan bagi experience learning jinjia dari itu. Jika mau di undang yang learning undang yang dong akan dikatakan Listen here jadi seminar ngaku apa keren jinjia Jepang kilometer kilometer Ibu kau jadi undang kilometer elite Dia semua kerja kuliah, kebenaran kuliah ini. Nah, sisi berengkau jauh polo sih kita ngoret. Kalau kita kebalai berkat, indri utara. Mau keren, kalau kita mau ini siapa? Kata kerja semua staff juni, pakai kata kerja semua juni. Jadi setelah apa? Kata kerja lagi kebajikan, bang yang kibalak penerok lagi negeri yang beropak di bawah macam. Pada kuliah nanti kita usirah kali ini siapa yang sedang dipakai yang dikulik. Kadang kau itu maksud apa? Waktu kita dia larak nasib bahaya yang dikulik ini larak dia punya dalam segi pada dia sendiri menjadi persyaratan manusia. Kalau buat larak nasib bahaya dikulik ini jadi kalau buat larak dia banyak omlay. Cukup kinong yalam, lalu dah yang perlu berita jadi cikir cikir. Ladang berita bagi yalam, dia gaya kesan. Ladang berita bagi yalam, dia kita bilang kesalan. Berkampung lelai pun kinong yalam jauh kapalan. Jadi, berita kita hidup kampung dan. Lalu kita dengan kesiti jom polus kinong roman. Kalau nong kebakaan berkat kebakan. Lalu kita menerang itu. Terus kenapa kita buat pada hal, buat apa lagi sih? Untuk kalau kesal kenju, untuk bayi senai, pun air keluar. Ka seminar ba arsngi syapang ki longying longsem habalang shnong jakong ka bahap hapo kanong klau parish kalalong haka arpun riu tarik bat arpun yau tarik Nailar arhajar arpulai. La sedangi ki program haka arpun riu tarik Nailar da ka jing pediang burom nakaliang ka balang shnong ya ki bawan syembenta haka ni ka seminar. Layalap at batay hakani ka seminar syapang ki longying longsem da uba akan sayaw knyau uba longru u president kanong Ston Diocese. Haka arpu nyau terik la penlong ya ka mas bakhut baklem lingdo bat la penbot sa da ka session bakhadu hakate kasni. Bat akini ki khubor la poish ka bakut jogani ka thup khubor ni ai ka jing khuble phi baro ba phin kot phin klan bat ngi kerpa ra phi balada phi don ki khubor ki baja ha ki parish ni ki snong jong phi ba phin pha ni pentep shangi hau teu number ba don ha ka screen jong phi khnang ba ngindang la ban pen mi man kapor ya ki khubor niam ka jela khuble shibun ublei un kut khui phi